Thokozani bogogo nomkhulu igama sasewuyo Vusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhla kacali umuntu ubheka bonke abamcalayo. Igojana lamanzi uVusi Muzi ovusa imizi yamanye amadoda. Namhlanje uvusa wakho umuzi. Angihambi ngedwa namhlanje njengenjwayelo. Ngihamba nobaba umhlonishwa ubaba engibhekela kuye nami izinto eziningi. So nami futhi I'm honored nje ukuthi ngikhulume naye namhlanje. Uyindebele activist, uyindebele linguistic, uyindebele developer in terms of language. So une channel yakhe kodwa sizokhuluma ngayo le. And then uyabhala futhi bhala imidlalo yomoya. Baba kunjani? Khona kunjani Mr. Mabunda? Ngiyaphila. Ngikhulume kwagcwala umlomo kodwa ngikhuluma ukuthi ngikhuluma nobani? Okay, yeah, lo uVusi Nanasi Sikhosana. Yeah. Ubuya eBhokolo Duku kwaNdebele eMpumalanga. Kodwa ngibelethelwe eLimpopo kwaDlawulane. Then sasuka kwaDlawulane sazohlala eMpumalanga kwaNdebele eBhokolo Duku. Yeah. Oyazi ukuthi igama lakho likhulu kanjani baba uVusi Nanasi Sikhosana? Hayi ngazi ukuthi igama nje. Ne? Yeah, kodwa ngiyabonga. So phela angithi abantu abaningi abafana nawe so esebahambe ibanga lelo nolahambile abazibona abantu nje bona kodwa abantu abasiza umphakathi esikhatini esiningi. Yeah, kusho ukuthi ubizo ibani ukuthi mina ubizo ngoba sometimes senza okunye thola ukuthi asiholi lokuhola bani. Yeah. But after okwenzile ubuye ujabule ngaphakathi because ufila ukuthi into yenzile important and futhi beyidingeka iyafuneka. Yeah, no ngiyakuzwa. Babu uSikhosana asicale lana manje ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho leso siphe sona namhlanje angeke ngikumoshele nje isikhathi ngoba ngiyazi ukuthi umuntu omatasa kakhulu. Asikhulume ngale channel yakho le Indebele TV SA ihamba njani i-channel ethende ngoba mangithi ngiyayibuka lapha yana ku YouTube i-channel engathi inama programs amaningi umuntu beyangabona kahle ukuthi Indebele TV vele edlala eTV so awucacisele kahle ngayo. Yeah, ngiyathokoza Mr. Mabunda. Kahle indaba yeNdebele TV SA isukela ekutheni la ungena ku YouTube la umntwana esikole mhlawumbe ufuna information or ufuna ilwazi. Yeah. Let's say ngesiko ufuna ilwazi ngento ethize ephathelene nesiNdebele. Kuba nzima ukuthola information ku internet. So lapha kuNdebele TV SA senze channel because ngifuna ukuthi le content enginayo ulwazi enginalo oluningi nolwazi olukhona kwabanye abantu engibajwayele silithathe silifake lapha yana so that omunye umuntu azokhona ukuthi nangabe unenkinga mhlawumbe ufuna ukwazi ukuthize ngesiko ufuna ukwazi ukuthize ngeeducation ufuna ukwazi ukuthize ngokubhala ufuna ukwazi ukuthize nje ngenkambiso yesintu akhona ukuthi aye lapha ku channel ayithole information njengoba injalo akhona ukusizeka kahle i-purpose yayo nje injongo ukuthi senze le channel ukuthi sinikeze abantu ilwazi. Wo lesiNdebele noma manje nifaka namanye ama languages or mhlambe li based on isiNdebele nje kuphela ilimi lesiNdebele. Yeah, sisebenzisa isiNdebele ngisho njengoba ngishilo ukuthi inkinga ibe khona ukuthi la uthi uyavula ku internet isiNdebele ayusitholi. Kunjalo. La uthi ufuna ilwazi kuIsiNdebele asitholakala. La uthi ufuna history awuyitholi. So le channel umsebenzi wayo ukuthatha ilwazi ilibeke ilifake lapha so umuntu akhona ukulithola uyabona musasilithengisa lelwazi. Yeah. Ngoba siyazi ukuthi ngifika isikhathi la lapha sihamba khona la emhlabeni. Then umbuzo omkhulu ukuthi abantwana bezayo abancane kithi othola ilwazi lingasekho so sizama ukuthi sibanikeze lokwesinako nathi. Sibasherele ukuthi base abanenkinga zabo bakhona ukuthola ilwazi kahle bakhona ukukhula kahle bakhona ukuba right. Manje baba Sikhosana awungitshele ngoba le channel yakho iphethe izinto eziningi from isintu from
ukubhala ukubhala mhlambe ama stories ama short stories mhlambe ngelinye ilanga singakwazi ukuthi sibone ngoba ngendlela engilandela ngayo lapha le channel yakho ikhuluma ngokubhala mhlambe umdlalo weshashalazi maybe ngaba umdlalo wase TV noma ngaba umdlalo wase stage noma mhlambe ngaba umdlalo womoya sizongena lapha emidlalweni womoya mhlambe ngoba i-profession yakho nayo le kodwa manje singenzeka mhlambe ngelinye ilanga ngasibone mhlambe ufundisa ngokubhala ama textbook into ezinjalo iyakhona amashow anjalo sengwenzile because mina ama-textbook ewabhalile kune-textbook yami ku-grade 10 funda ukubhala ka-grade 10 ikhuluma igama layithi isilulu selwazi ikhuluma ngey'bongo iy'thakazelo angisho bona abantu baney'nkinga zokuthi umuntu uyakhula nakakhula thola ukuthi bamtshela ukuthi wena ekini kwasikhosana kodwa manje inkinga yakhe thola ukuthi akazi umuntu akasikhosana nakayoshweleka uyothili batini bakasikhosana lokukala thini ngoba abantu nawushweleza kumele uqale ngey'bongo zakhona uzwisise wazi umlando wakho so ikhona incwadi enjalo engiyibhalile so ukufundisa kwami ukufundisa ukubhala nje imihlobohlobo yencwadi or imihlobohlobo nje imisebenzi ngokuhlukahlukana kwayo le ncwadi yakho iyakwazi ukuthi itholakale mhlawumbe ummameli lapha ekhaya noma umbukeli lapha ekhaya makafuna le ncwadi uyakwazi ukuthi ayithole mhlawumbe ey'tolo noma itholakala esikoleni nje kuphela ipublisher iMasking Miller ipublisher iMasking Miller ivele isesikolweni I think nakuma-bookshop angazi ukuthi waphi because akusinganingi nami ngi-check-a such information ngoba asiyincwadi engiyipublisher ipublisher ikhampani mina nje ngabhala ngabanikeza bese bona bayapublisha konje uthi isihloko sithini baba isilulu selwazi isilulu yindawo la kubekwa khona ukudla abone ngesintu kudala basitola ukudla ukuthi kungamosheki mhlawumbe babona ngathi isomiso siyeza njengoba amafriji wayengekho indawo leyo ibizwa ukuthi isilulu so lapha isilulu selwazi ngasiyakhona ilwazi lokuthi angisho bona ngesindebele abantu bayahamba bayengomeni ngisho yebo umuntu lakabuye engomeni uyabonga uba negama litholayo elisha kunjalo negama libuyaphi libongwelela kanjani umuntu lakathi ufuna ukubonga yini urisayida kanjani yiphi indlela isibona leya ncwadi iphethe into ezingalezo bathi mingane kwani yabona kudala kogogo bacoca ingane kwani bahlukana phethe such information manje baba uSikhosana phela ngoba nami nginalo lelo gama ukhuluma ngalo kusho ukuthi nami ngingayithola le ncwadi bese ngithuthukise mhlambe ezami ibongo simple ungayithola uyifunde ukhona ukuthola ilwazi la ungakhona kwawena kubelele ney'bongo zakho angisho manje uyasho ukuthi unguvusumuza amadoda kodwa la uyiqala kumele uqale emuva uthi ungumabunda wena usho ukuthi umabunda ubani uzalwa ubani usela usuka kamabunda ungene esibongweni sakibo ngesizungu bathi komalume bomama bese uyachaza ukuthi umzukwana kuphi bese ngesizungu bathi umshana ngisho uyasho ukuthi manje umshana kabantu bomshana kobani mawuqedile ubheka ukuthi wena ukhule kanjani ubheka ukuthi izinto ke wazenza ezi-outstanding ubheka iy'phiwo zakho ukhuluma ngazo kule bongo umuntu uyakhona ukuzibhalela zakhe imbongo ezikhuluma ngaye no ngiyakuzwa baba uSikhosana beyazi inkinga nje isikhathi kodwa manje ke asingene laphayana baba uSikhosana endabeni yokubhala ngoba kakhulu wena futhi ulo muntu ongathi uthanda ipheni nephepha mina ngikhule ngikwazi laphayana emidlalweni womoya ukwekwezi futhi ngathi uyabhala namanje futhi mangingaphosisi ku KCRS so manje ke indaba yami ilaphayana ekwenzeni ama researches wakho mawubhala umdlalo womoya uyibhala ngolwazi lwakho mhlambe noma kukhona abantu ohambayo ubathinte mhlambe asithi mhlambe emajele noma izinyanga uya enyangeni uyohlola mhlambe ubone ukuthi bakhuluma bathini bakhuluma kanjani noma mhlambe i-research yakho nje uyenza kanjani nje mhlambe phecelezi
Yeah, no, ngibhala ngento engiyaziyo kokuqala. Kwesi-2, kune-information engifuna ukubhala ngayo. Asiyasenze example, let's say ngifuna ukubhala ngokufemba because ngiyabona i-channel yakho ikhuluma ngezinto zesintu. Kunjalo. Zabogogo, yeah. Let's say ngifuna ukubhala ngokufemba. Kumele ngenze research ngaya ku-YouTube ngiyobheka ukuthi yini ukufemba, ngabheka umuntu engimaziyo ngimbuze ukuthi uyini ukufemba. La ufemba wenzani? Ubungozi bokufemba bukuphi? Then langabe kunobungozi ekufembeni, then ngiyathatha ubungozi obungibheke ukuthi kuma kanjani bese ngikusebenza ukubhala isitori esi-10 ukwenza isitori sami ukuthi sibe very interesting. Nangibheka nje lapha endabeni zokungoma maningi ama-topic engizobhala ngawo, because bengenza ama-researches ngibheka kahle ukuthi kunamadlozi kanjani, kunenzuza, kunomndawo, kunomnguni, kunamagedla, kunesithunywa, kunani. Iningi information engiyitholile engifuna ukubhala ngayo manje. Okunye ngikubonile futhi kunezinto ezenzekako ebungomeni thola ukuthi abantu asizibheki kahle. Umuntu idlozi lakhe nalifuna yothwasa kaMabunda, ningamthatha suke let's say 30 kilometers away ahambe ngezinyawo, angazibona ayofika lapho kaMabunda ahambe egeyitini, or mhlambe bamthole ekuseni lapho egeyitini kaMabunda. Kunjalo. Nangabe umphakathi wazi ukuthi uMr Mabunda usebenza ngamakhambi, bese umphakathi bese uqala ukuthi uMr Mabunda uyathakatha, kuzokwenzekani lideye uzothola umntwana lapha egeyitini azimele inyawo mhlambe. Yabona ukuthi there are many cases. So i-creative writing kahle usuke ubone something, then after ubone lokho bese uyakuthatha lokho uyakujika. Nakhona omunye umbuzo ukuthi what will happen if umfundisi ukhuluma ngezinyanga bese one day lo mfundisi kusena uphaphama emzini bathekela thwasa. Hayi baba kusho lezinto izinto ozicabangayo vele wena ngaphambi kokuthi mhlambe uyo research noma mhlambe into, ngoba phela lento oyikhulumayo ukhuluma into ejule kakhulu futhi into umuntu engeke ayicabange leyo. Nathi inyanga asicabangi, singabathandaza sicabange yonke lento wena oyishoyo le. Kusho ukuthi kahle kahle mawubhala imidlalo yomoya mhlambe noma mawubhala nje umuntu obhalayo kumele ube umuntu ojulile kakhulu emqondweni, oshesha acabanga izinto nje. I-personality yomuntu obhalayo imele ibe njani? Lawo muntu obhalayo kumele ube umuntu othanda ilwazi, kumele ube umuntu ozwana nokuresearcha kakhulu, kumele ufune ukwazi ukuthi ukuze kanjani, kumele wazi ubheke futhi yena ube nesineke ulalele, yabo. Ngoba nami ngiyakhula ngiyafunda, na the most isikhathi sihamba ngiyafunda, kunengifunda khona manje kunendaba yesithunywa. Yes. Abantu abazi ukuthi isithunywa kahle bekumuntu osebenza ngabantu onedlozi. Yebo. Abazi ukuthi kwase kuba nomthetho bathi i-Witchcraft Act. South Africa bathi abasafuna ubona izinyanga zisebenza ngesintu. Yena abantu abasebenza ngabantu bahamba bayongena esontweni, baqala bacreate amasonto wakwenziwa abo-ZCC, kwenziwa abo-St John, kwenziwa yonke lamasonto asebenza ngokomoya. Kahle uyabona ukuthi noma unesithunywa noma uphethe isithunywa sakho, kahle isithunywa sakho siqale kuphi, siqale edlozini. Kahle vele kunjalo. So abantu abayazi lento emakhulu. Umuntu akayazi lento, and umuntu akazi ukuthi i-Christianity it's a religion. I-religion akusinto yemvelo, into eyenziwa umuntu. Kunjalo. So nasibhala itori siyabheka nje lokho ngathi sidida abantu kakhulu bese sikusebenzise ukunikela abantu ilwazi. Lobhala something story usibhala ngoba unikeza abantu ulwazi oluthize. Khona manje mina ngingabhala +-20 itori about abalaphi bendabuko nabathandazeli. Manje kuyenzeka mhlambe ukuthi siphinde sikubone futhi ubhala lapha yana kukwezi mhlambe ubhale imidlalo yomoya njengenjwayelo. Yeah, it's possible because angisho uma kwethu singasabhali ukuthi SABC isale yababroke. Treasure. So SABC ayina budget, but akunanto esibambayo. It's just that ukuthi mina sometimes esikhathini esiningi angisenasikhathi kahle. Ngiyakwazi. Uthisha mina at the same time.
yabo. Yeah. So during the week mina ngisikolweni and ngapha kune channel le TVSA. Yes. And mise mabona le channel one day ngizakukhumbuza izawuba nayo i-channel yase-TV mhlambe ku-Community TV mhlambe ku-DSTV bengifuna ukuya lapho kahle kahle ngoba ngendlela engayo ayifani ne-channel yami ingoma yeza TV ukuthi sikhuluma ngobunyanga nje kuphela le yakho lena ikhuluma ngothando ikhuluma ngomlando wamaNdebele ikhuluma ngokubhala ikhuluma ngama-movie ikhuluma ngomusic ziningi nje izinto ezikhona lapha and kunanomfundiso angazo umfundisi uyaluleka noma uyashumayela iphethe nje into i-channel nje i-TV channel nje iyonke vele injalo vele Mr. Mabunda iyakhula kodwa ke ukwenza kwami ngisho ngifuna ukuzama ukuthi sibe ne-channel ukuthi nathi simaNdebele sikhona ukuzibukela because not to say ngeke sikhona ukungena kubo SABC isake kunepolitiki eningi and at the same time thina abanye sibhizi ngeke sikhone ukuloko nilandele ngoba siyamanje sibhizi so sicela ku-YouTube ukuthi ilwazi asilibeke noma uNkulunkulu angamkhumbula kodwa uzobe ngibashiyela abantu no ngiyakuzwa kakhulu manje lapha ku-KCRS FM uyabhala nakhona KCRS FM yenzela amadrama imuthe i-community radio station yenzela amadrama okwamanje ngibhalela bathi le radio iFlare FM is a online radio internet yalakaNdebele okay bese ke sisebhizi le nakulokukhuluma le bathi i-Witbank emalahleni FM sikhuluma nabo sisabonisana kodwa ke kakhulu awukubhala nje akusesenkinga into ekhona manje ethatha ifocus yami kakhulu iNdebele TVSA because ngifuna ukunikeza abantu ilwazi manje njengoba ngikhuluma nabo Mr. Mabunda ziningi izinto nami ngisacabanga ukuthi kumele ngikubuze zesintu yabo zesihambisa because the more into engibonile sibabantu silahlekelwa into zethu zama-Afrika silahlekelwa isiko lethu sibheka yini sibheka into zabelungu why into zabelungu because abantwana bethu nabathi bangena ku-internet bathola zona kunjalo umntwana akathayipha nje isiNdebele kuvela ihistory ebhalwe umlungu ehalf nakhona ayikho accurate yabona so into le iyasibulala at the end of the day uzobona nawe ukuthi siyalahleka lapha this I think today they upload i-history yamaNdebele the full DVD ngayenza kuqala nondaba ezitha sewashona yodlala ngomgcibelo it's a full DVD ekhuluma ngobukhosi kahle bese iyahamba ikhulume ngomzilikazi kaMashobana ukuthi ufike njani eMandebeleni wenziwani it's a long I think idlala 1 hour if I'm not mistaken khona lapha kuNdebele TVSA okay. So even ama-movies because I'm also doing ama-films. Yes. Manje vele bengifuna ukuthi sithinte lapho sithinte laphayana ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi une production iVusmo production. Yes. So manje yona iVusmo production mhlambe iyenzani yona yiyo mhlambe recorder lemidlalo yomoya mhlambe ama-movie noma mhlambe ngelinye ilanga sobona sowenza ama-music videos for ama-cultural la musicians into ezinjalo iVusmo Media i-company esebenza ngama-video ukushuta nje it can be a film ama-music videos maneka ama-music bekwenzile sekwenzela abantu akhona especially kuma-tap and tap gospel baningi abantu sengibashutela ama-music video nale group bathi imandla yethu leqeda uwine award i-DVD yabo yokucala yenze yimi i-DVD yenze yimi so iVusmo iyashuta yabona then bese-ke iVusmo ngaphakathi kwayo iba nama-project ewa-spoon feedayo njengayo le iNdebele TVSA it's a project e-spoon feedwa iVusmo so ziyasebenzisana iVusmo it's an umbrella yiyo ephethe then iVusmo iba nama-project amancane ngaphakathi njengokuthi mhlambe kube
kube nabo Ndebele TVSA, kube nama movie la esiwenzayo, bese kube nama programs different esiwenzayo. Yabona njalo njalo. Yeah. No Babu Vusi Nanasi Sikhosana, ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho baba, ngiyabonga kakhulu futhi ngiyathemba ukuthi sazophinde sikhulume futhi khona la kuNgoma Yeza TV. Nami ngizofika ngelinye ilanga ngizovakasha khona lapha ku Ndebele TVSA. Ngibonga kakhulu isikhathi sakho baba. Sizophinde sihlangane futhi ngoba kuningi kusamele sithi okukuthinta lapha yana, ngoba ngi-interested kakhulu ekuthenini wena uyi language or linguistic developer ne. Yeah. Iyenzani developer baba mhlambe mongasibeke, ngoba ngikhumbula kwaba nesikhathi lana kuthiwa kufuneka abantu abazo developer ilimi lesindebele ekubhaleni iBhayibheli mhlambe. So angazi ukuthi into efanayo leyo noma into enjani. Yeah, kwiBible Society ngike ngasebenza ukuba editor before iphuma leBhayibheli lesindebele, but we committee, and then bese ngisebenza e-University of Pretoria ukubhala ama-dictionary sesindebele. Yeah. Okay, okwamanje ngilaye ngiku-teaching. Yes. But ke umsebenzi ukudeveloper khona manje into esikhuluma ngayo Mr. Mabunda, ukuthi kunezinto eziningi zesintu ezingavelelanga abantwana bethu abazazi. Abantwana bethu abazi ukuthi umehluko phakathi kwenyanga negedla, isangoma yini. Yabona igama elithi gedla la ulibeka kwe-language lisho ukuthini, lihlale lisetshenziswa kanjani. Yabona ukukhulisa ukudevelopa i-language, uyithatha uyirekhode kahle in a way ukuthi omunye umuntu akhona uyithola. Ukuthatha isintu usikhulise ngendlela ukuthi wonke umuntu akhona ukuthi athembele kiso, abe ne-trust. Yeah, ngoba kukhona le video owake wa-uploada lapha yana ku Ndebele TVSA, le video lena ekhuluma ngokuchaza i-language between amaZulu, amaXhosa, amaNdebele. Angisakhumbuli kahle ukuthi wawukhuluma ngani, kodwa yona yayikhuluma ngamagama afanayo, amaNdebele, amaXhosa namaZulu, and then kwaba amaPedi namaTswana namasuthu, into ezinjalo. Yeah. It's also a development inkulu kabi, and mala uyidevelopa kumele ubheke indawo lengathi ayidevelophi. Yeah. Bese uyidevelop khona manje. I just discover ukuthi amaNdebele kunokuthwasa kwamaNdebele wathi sigida hloko la. Yeah, uqinisile ngathi yebo, ngathi bengingakwazi lokho mina kwani. So manje sengithola umuntu uyangicocela, sengiyacabanga ukuthi okay, amagama kumele siqale sirekhode umusic wabo utholakale simple. Yeah. Langabe wena uthwase noma ungakathwasi, langabe mhlawumbe ufuna ukuzwa umculo wabo, uyothola kuphi? Yabona ukuthi kuqakatheke njani. La ungabheka futhi kahle Mr. Mabunda, spirituals la wonke njengamandawo, kunesizwe samandawe. Yabona? Yabona kunabanozi, kunesizwe sabanozi. Yabona ukuthi ihamba kanjani? Kunjalo. Kunesinguni, kulamanguni. Yabona? So i-language very important. Now trust isinawo, kumele usazi isinawo, at least ke wazi ukukhuluma kancane isinawo, wazi ukuthi isinawo. But umbuzo uthi la uhlala la kaNdebele uhlala eJimmiston, ubani uzokufundisa isinawo if amandawo awarekhodi isinawo ku internet. Manje Baba Vusi, ikhona into engifuna ukuyisesivala nje. Ngifuna why ngathi u-interested kakhulu ezinyangeni, or ukuthi mhlawumbe ukhuluma nenyanga noma mhlawumbe no mina kunyanga kimi. Wow. Yeah, nginobugedla lwesithunywa. So kusho ukuthi lento le ngoba ukhona omunye ubaba naye mhlambe singathi ngeke noma singeke simfanise nawe, kodwa naye unjalo, naye unabo lobukhehla nabo lo, kodwa ule eNatal le mhlambe yamazi une-channel yakhe naye. So naye umuntu onolwazi kakhulu esintwini sesiZulu.
unencwadi. So manje kusho ukuthi ngamanye amagama ngichaza ukuthi nawe lolwazi lolu onalo ingabe mhlambe yinto owayincela mhlambe noma owayiphiwa mhlambe ikhehla ngelinye lamalanga noma mhlambe ugogo mhlambe ukhona bokhokho bakho mhlambe owaziyo maybe obeka nentshisakalo mhlambe ye language intshisakalo yesintu mhlambe njoba uthi unogedla mhlambe le gedla uhamba nalo igedla mhlambe laliloko nalo lilandelela ngendlela olandelela ngayo mhlambe nawe. No, angikholwa ukuthi kunjalo ukuthi mina iprofession engayikhetha yile ngifunde e-University of Pretoria ngenza i-BA language practice. Okay. Bese ngaphinda ngenza i-honors degree ku-African languages. So manje ke la uyibheka kahle kakhulu la ebhedleni futhi la uyigedla umuntu kaningi onikezwa amandla okukhulisa umndeni onikezwa ukuthi akube uyo ophethe emndenini akhona ukusiza umndeni wakhe kahle yabona yeah so ngilocabanga nje ukuthi konke nje kuyahambisana mhlawumbe abantu abadala bathi ake siqale simuphe lokho afuna ukukwenza yeah then bese abuya asebenzele la zange siqede khona ngoba nami ngikhule ngithela ngikhula nje la ngiqede university bathola ukuthi nginegedla ngesithuya ngacela ukufunda ukusebenza bangivumela ngasebenza okay but ke ngoba siyazi ukuthi ukugedla akusi that complicated akubi nzima kakhulu but ke nami ngiyafunda kunjalo asazi ngililanga mhlambe uthola sesidocumente ukugedla kahle ngoba ukugedla abantu bayakhuluma ngenyanga mana abantu abakhulumi ngamagedla uyabona so kahle ufuna umuntu ozojula akwazi ukuyirekhoda kahle yabona Mr. Mabonda ithi ngisho so siyacoca sonke istory wonke umuntu unesitory angasicoca kodwa ukusibhala phansi kahle sihleleke akusuba nobani so kula ngena khona nina ke lapho kula ngena khona yeah no ngiyakuzwa kakhulu baba Sikhosana ngiyabonga kakhulu manje isikhathi sakho ukusivakashela noma ungekho nje la sikhona kodwa nje sibonga nje ukuthi ukhulume nathi la kuNgoma Yeza TV manje baba konje uthi yipi le channel yakho abangakuthola kuyo lapha na ku YouTube Ndebele TV SA ku Facebook yatholakala Facebook Vusi Nanasi Sikhosana okay and then ku Twitter Vusi Nanasi Sikhosana ku Instagram Vusi Nanasi Sikhosana manje bese inamba bakuthola kuyo 079 596 7157 asiphinde kokugcina 079 596 7157 manje baba expect ukuthinta abantu abanjani mhlambe njoba sithathele number yakho siyifaka nje emoyeni expect ukuthi kube abantu abanjani abakufonelayo No, I think abantu abafuna ukwazi ukubhala abafuna ukuba ababhali abantu abafuna ukuba ama-actor abantu abafuna ukuba ama-director abantu abafuna ukuba ama-producer abantu abafuna ukuba ama-music producer abantu abafuna ukuba ama-film producer umuntu ofuna ukudevelop i-content okay even na YouTube like content yes futhi nomuntu ofuna ukuzoshoot ama-video umuntu uzofuna ukushoota izithombe singabashini mhlawumbe nomuntu ofuna ukwenza i-channel la YouTube yakhe afuna ukushuta afuna ukwazi ama-editing yes yonke le ndaba ya media nje yonke siyabonga kakhulu abesikhathi sakho sobuye sikhulume futhi ngelinye ilanga sibongile kunjalo ba bokhokho nomkhulu hayi kugcwele izandla zonke kama sasewuyivusi Mabunda umhlaba Mabunda omuhla kacani umuntu ubheka bonke abamcalayo lo ebesinaye bokuubaba uVusi Nanasi Sikhosana kuyo le number ayishilo nimthola kuyo ninenifuna mhlamba ukubhala emidlalo yomoya enifuna ukufunda ukubhala ama textbook nifuna ukufunda ukubhala izincwadi noma ngaba yini enifunayo in terms of ukubhala maybe talent or anything so utholakala endaweni yaKwaNdebele eMpumalanga mina ngiseJimmiston kule number u084 972 9634 084 972 9634
34. Thokozani.